Ka Khasi Students Union hak arpesan terik Risau, kalaya kendu yau Chief Secretary ka Sorkar Jela obat DP Watlang, bat airu ya kajing thoa halor ki khatsan telikimat, banwanra ya kajing kala hak rukom thungkam haki District Selection Committee DSC, haki District beper harilum Khasi Jaintia. U Presiden KSU Lombok Starwell Marngar ula ong bakajing kendu yau Chief Secretary kalong ban pensngau HU ya kajing angnut kaseng ban wanra ya kajing kala ha rukom thungkam hai District Selection Committee. Hadin ba trang bagi angnut da tunjukkan spang kajing long berhenti kajing kut kajing long transparan la banong hukum thungkam thungjam la kalong hakununu department kam tam itu ko ngi gan spang kajing ulu pun thamai kontri kam juga ngi tian rai kajing ya nanti juga sang kap semlakut bagi gran dia tang ke MPSC rai tu wat kisngi balada bidang UI nak liang ke sel jang pasang employment monitoring sel jang pasang hagi district beper ini la instruct bagi hapnya kendu IDC hapan pa gi jing tho jing ajumut nang ba ngikwa ba kata kacing thungkam thungjam ru kamdai ban ong ni kran jing ko jing suba tang ko MPSC ndai wat ka DC leban DSC leban tie kejungwan kendu jungi menta ka sengi yo CSU ka dei halor kan ka ju ka pang ka bang kran pang ga kom punu pam thamai ban reform kom thungkam thungjam ako ki district selection committee per ring sotna kalong ba nakaliang ses ba tai ba nakaliang ka sarkar masgo ba kaladan ku jumut nama tam penthamai kontri kam di isi kumbakran kong ba ke kanunu ko pos buat apply to pos ka banang tin kasti tin garo te kai bangi ya bling ngisa bandu spangini di isi ru namar ba worwo ber kumgi sayo sugi nong uat yumba kajur plat kajin yokam tangi beriu jom MLA MDC ni minista ba kata ringi kwa ba di isi gini di kom tungjam wat di DC level ke bendan kompetitif kalau kut dong suka dia tu ni ajumut ba kenamdei ni ajumut ba namdei bendan kono ko political interference kriminal kut dong suka ba kajuk ko por kadai ban dan da ka pakalenda ndai ba like post menta ya sop jupi appointment rai nakaliang usia song ba ya kene la stream ba ndai ba kalong sai ba wei ba like ko post ya hapani appointment ba nang ba kini apa je semata isam la per man apply itu kapus but idan tangkat tu kan ni kiba bidang hapan petbenia pembetu ong pendu no personal interview kita BCND komito gidang hapan examen makum gue state bila pendu no but kulit pej bar buat spon putu ling la don ya kata andai nak liang CS 80 buat nanti ba tang hapan petbenia nang ba swab simil no private kandu ada giwe ki point ki bangila ya keren lah kadau sa kedau CDC but I ki mat ki ba ngir suggest so CDC per na kaliang si aso la pej bagi long bulan kam andai ki bangiban kalong ba la kalong ki vai chairman ne kita ki non official badai po di SC ru ki kwa ba ki gemdai ki badon jing edai bat nunu politician ba nunu pakar parti andai ku bakran UCS long ba teng kena kaliang ke personal department of personal penamla ban identify ba uni di beri junu don je dai banno hari kai je thu ber si angdo chungi kalong kanu ka recruitment process nai kam dai bandon kanu political interference kibadon hop candidate belum deserving ban yo akam di kita ban yo ni kwa bakani jing ya perung jing khang dien kriben kut no kriben ailat ikibadon hop ban yo andai hoj ngimyo kita ki sebut menong ban piam makmat ini diberi buat tap tang rai wei bakadon kakana kadon baik jeng jia gumong wei bakadon tadam kadon kading ong isla pihak piki wei kebe kaliya tikani ke pelong yingi ba ngi kwa ba karkom thungkam thungjam la kalong hadisi newat ke program pendok naga MPSU ke long khot long subano tapi bandu ku wei ba ki di DSC level kalong ba idai kiban apply kunu ke pos nai pihak panang ban la kalong tin kasi ne gero je kanu ke pos ila kimla ban nang ban kren kita mut kimdi kinu kasi kimdi nu gero long ki sutu takadau long mi kwa bahwa kasukar kanamla ban ai kam lut di borok andai kanu ke cing thungkam thungjam ban pendok kunu ke interview kunu ke pos ke blok ko usbak nang penhun pat
jika semula kita apply kam mateng-teng kita pentrek kita pas jempuli repair andai lapor la apply kam wara jidu ni kerman banong ba ngam ti kena ban yuk ne kam ba ngam don bi chu don bai panya kren nga handai mi kwa ba ya kata ka jing atatin nai kerban bengno na jinggut khat samla kenapa kendon ka jing ikon competition kendon bai tiba tibet hop di ben yuk ya kam dei ong ba dono khnyet ne ban yarap manu ba pensiong ne yuk ta kam kata ka jing thu ba sang dot alien ka seng langba ka ne ka employment and monitoring cell ka seng ba ne ya bude pat ni khmi lenti ba kum ya kren cs ki mat ba khasan dili di kadau ki babon he ki long positif bat nagaliang sarkar ki don ki benta ki mat tu bra kadau ngi ki naliang sarkar ka ale la jong kabram ka exercise ban examen bat kan sa ngikmi lenti ba kum ka kren cs ba wat nagaliang sarkar kadon ka jeng ban reform no hak berhenti badai hak ni ker kuman proses la kalong di isi level repair bat kata ka jing trang bang junu jungi ban instrument maka ai jing yai ki eksar jungi bat kamdai ba ong matas ki de tang jengkut min sni yai bodien ban khmi dil ti ba kini jing ai jungot long dok long snam bat kum penhun bat kemara pat ta jing senia ikisam la repair jong jala kaki kom bat kam macam ki diam korok